Nih si Ricky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih, gak boleh kayak gitu, bawa mobil di kan komplek, bukannya jalan tol, gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut, kamu supir, gak usah ngikut-ngikut. Maksud gua apa? Enggak, saya tanya dulu. Enggak sengaja dia mana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Kamu. Iya, si Ricky Bilar, oh jangan ngebut-ngebut. Gak bisa gitu, di sini yang punya rumah, ini ketua di sini komplek kita kan ngontrak situ ngontrak. Jangan kayak gitu dong. Gak bisa kayak gitu. Jangan nih si Ricky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih. Gak boleh kayak gitu, bawa mobil di kan komplek, bukannya jalan tol. Gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut, kamu supir, gak usah ngikut-ngikut. Maksud gua apa? Enggak, saya tanya dulu. Enggak sengaja dia mana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Kamu.